clear tu te chibai vekole Israel le Gaza boina chungchang an thirila United Nations Humanitarian Agency chuan January ni som pakwa sang ni som ni panga a Gaza Strip Israel le Hamas ten inka hai an pon nuwa chom dol na chirang rang phur tu trak sing kha chuang Gaza a alut to ti on soya UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs how to Tom Fletcher chuan kar ni chungin trak sing kha chuang an lu tir thaya ama ngai po chom dol na phur tu te rualin Gaza marlam a kalti soya Gaza Strip cheng te mamo chirang rang ai le in tur dam doi le thil dang te thon lu ani thaina ta na mala tu zong zong te chunga lom thu asoi bokani UN chuan Gaza Strip cheng mi mak tu doi chuang ne na ai tur le an mamo dang te sem ani to ti soya hemi rual hian mi puite hian har satna an tona sat awangin kong rang ranga chom dol le pui an langa ina sa le ti atar lang bokani e tur rungot po hi in ka haipon nuwa metric ton mak tu doi som chuang thon lu ani to ni Israel le Hamas in January ni som pakwa atang khan in ka hai hi an kalpui tana in ka hai pon ani nuwa in dawna awanga atlan chemi nuai som nga chuang chu Gaza marlama hian an kir towa heti la hian anin le lote achiat na sata wangin hengmi te hian ai tur tui thiang lim dam doi le pon in te an mo le ti tarlan ani bokani Gaza atang hian dam lo le liam tuar mi za chuang chu Egypt lama kalpui an ni towa dam doi in te ti changtlun na turin ambulance panga po thonlu ani to ni heti la hian Gaza Strip a Health Ministry chuan in dawna awanga thi hi mi singli sang sari chuang an tling to ni in ninga ni khan an soya in chim le chia nuaya ruang mu bel al om reng boka hliam tuar zinga thi anom bel reng bok ni in Gaza official lamte chuan thu chu asiamen an soyani heti la hian Israel le Hamas in remna an siamangin an min man le hrian te an chua zela in rin ni liamta khan Hamas chuan an mi hrian mi pathum chuain an zinga hian nizali samkwa le pakhat zet mai an hrian to Eli Sarabi po atela Israel hian Palestinian mi za somret le pathum man chaw ve bokani Eli Sarabi hi October ne sari sang ni le somni pathuma Hamas ten Israel an bai troma an manjinga khan atela Gaza an threng zoyani Hamas te hian anupui le afanu pani te an tha sang bok ma se Sarabi hian an chanchin engma rizui lawa inrin ni a chu ani po hian anupui fanau te kianga akir le theitur chu hlim thu te Sarabi hian soya ma se anupui le afanau te chanchin hi hril ania au nau pa po Hamas wen an thren line a thi thu le arwang po Gaza a thren megalani thu te an thrila alunga chele ani Hamas in mi pathum an chuate hi Israel mi civil mi vek ania Red Cross ne na hlan tura roi chu ani hian an man te hi an cherin an taksa a chaklo hlom hleya hewang hian anen kol dana Hamas soisel na le dem na te po atam hle ani January ni som ko a Gaza Strip an ka he man Tranani Trangkhan Hamas hian an mi hren mi somni le pakhat an chuatowa Israel in an ramjel ranga Palestinian mitang zanga le somruk le poruk an chuato boka in rem na thokhat na ni somli le pani man chung hian Hamas hian mi somthum le pathum le Israel in mi sangkhat le zakwa an chua man be se ni heti la hian in Gaza corridor atangin Israel sipai in nudo chungchang te point rem na atel a chumi awang chuan ta tulen tu na in ai nok dog zel ni riat ania Israel chu nin rem na an siam mangin nimin atrang khan Gaza corridor poimo pani atrangin Israel sipai ani nok dog tanti an soya Gaza Strip an ka hai wang tuar in rem na an siama Israel hian Gaza chim lam le mar lam in thren na netzarim corridor atanga asipai te lak chua hi arem ti tela in ka hai man tran ani tang khan Israel chuan in dawna wanga mundanga tlan chia Gaza mar lam mi te chu he corridor kal tlang hian an kholama an kira lo phal sak to ni nimin atrang khan Israel sipai te hi anin la chuak tan nia soini ma se engza che nge lak chuan ni ero soi chian ani lo thung ani kan riat tongin US President atana Donald Trump lak lu ani nuwa ramdang roi tu White House lo tur asoma sak ber chu Israel Prime Minister na te hu ani thu te he channel ka tlang pon kan soi to wa ani pani in mu thu hi tle ma zong han tar lang ila Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Washington US President Donald Trump nen anin kom trumin thilpe katan golden pager pe in he pager a hian press with both hands ti anin ziak langa Trump hian an thalak dun na pe ve bokin to be a great leader ti anin ziak ve bokani nikum September tha Israel in Lebanon helpol Hezbollah laka beipuyan thlakna pakhata khan helpol in piakna tanan man an pager le walkie talkie man lai tam tak kaloti po sagani President Trump hian Israel Prime Minister nen atranga thilpe ka don hian beipui thlakna pui takani ti in asoya
Israel hian September ni som pasari sang ni som ni pali khan Hezbollah member tenan mantrin pager tam takati posaka hemi awang hian mi som thum le pasari an thia hliam tur sang thum don anom bokani khami tu ka khan welki toki tam tak ati posak le boka thlani nuwa na te hu hian Hezbollah te pager le welki toki beitur hian thu apek thu asoya Israel Intelligence Agency Mossad chuan ma da in Hezbollah ten pager an order chunga hian khol dang andu hun honati posak theina tur an lo phumru ti an tar lang bokani Israel Prime Minister hi Donald Trump and US President Trump ni na chel nuwa ramdang roitu jin tura soma sakber ani kanti to kha White House ani komna hian roitu pani te hian joint press conference te anaya anthule la ero tunchoma chuan kantar lang don lawani heti lai hian Israel ram tan burutu le hau na tu Donald Trump a president ta ka wang hian a kongrang rangin Israel tana Paul noksak theini lang hi an HREK chauh de umolmol don ni poina langa US President Donald Trump chuan da hak Netherlands International Criminal Court ICC HREK na tur thupek executive order ati chuak buka ICC chu dan lo le thubel chian dol lo manga America le athian tha Israel baya poni President Trump thupek siam manghian ICC in America mi le America ram thian tha a chuina konga lo puitu mi mal le an chung te chu an sum le visa thlenga kho kirsak an ni dona he thupek hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wa US acham lai Trump hian azia kani kumsang ni somni pali November thla khan ICC hian Israel Prime Minister hi Gaza Stripa in dauna an kalpui chongchanga poi khoina thlen tia poin man na tur thupek an lo ti chuak towa arwal hian Israel Defense Minister Louis Yav Galan le Hamas roitu mana thepek te po an lo ti chuak tel bokani International Criminal Court a hian ramza somni chuang member an ni meka Europe ram te chu member ani de uveka ma se US le Israel ero member an ni velo thungani Netherlands ram chuan President Trump thupek thar hi an pomlo thu an soinga la Netherlands Foreign Minister chuan diklauta ga thilti thlengthian dolet na atan court hi apoi mo le ni atia Human Rights Group te point sei selin ICC HREK na siam chuan court na tho ati boy thai don baka US in international case danga hmalakna akalani atia American Civil Liberties Union roitu Charlie Hock chuan kovel mun ranga an dikna chan vura be sakte chuan zual kauna dang an nei lo wangin ICC hi an panthina ma se Trump thupek siam hian an dikna chan vo an mu theina tur atiara sa sot donani aloti ve bokani US HREK na awang hian ICC investigator 10 until chuina konga US technology an manna le US anjin na kong thlengin harsatna asiam pha ngei rin ani